خیراتم برنامه خیرات بله اما یک سر ام به یکی بین ام هر تم وی پرسن دیسا پاریسه دیسا فرانسا دوی de komkuji pikatın çima yani Fransa çima Paris lvera çite hedef kirin em jwede de des peki pişreci em peppersin kinin jaliye ke da hat plan kirin be yekemi baxın daha به مناسبتی يعني شخصية حوال أوين وحوال عبد الرحمن وحوال مير ده حوالی کو شهید کتین پاریسه شخصیت آواده همو شهیدین کردستان جاره که ده بیرتینم لبر بیرانی نوا بجنا خود تاینم امل سرشو پاوا بمشین او کاری وانی ویشتی همه تمام کن کی چید بیجه بلا بیجه و اف کاروان آزادی بکی مقصد آخوا جا دجمن چده که بلا بکی بو هر وقت ایرو تام روزه که جشنا نوئله ده جشنا همولاتی میل مسیحیه و روزه که جشنه ده تام عرفا جشنه ده افتشته هنه بین اوست تصادف نینه یعنی گل جارا پیشیا تعطیل آفاتش داد کن وی آوایی بوی مناسبت جشنا مسیحی کردستان و یه جهان همیا پیروست کن نها دولت ترکیه شر خانی حتی اروپا یعنی شر پیشی الباکور کردستان پاش برن باشور برن روجاوا برن روجا آنین اروپاش دولت ترکیه وی آوایید که جا سپرساته چما فرانسا یعنی پرسکی جهده پرسکی جهده گوری من گور شروع و تیگهشتنین مکو مهنه که ام مسئله شوپاندنه طیبتی جی دوسیا بریا 10 ساله شهادت هر 3 حواله ده yani serve hani ki yani müji xasiyet bizanım çibiye çinebiye peyvendi avukatara malbatara kesara danine o her vaha dosya ki jil Brüksel'e yaku eji navda xwastin hember meclis ve xaste bikin ve hem ya az hakim duşupinim bu eveki دولت ترکیه سال 2011 یعنی 2011 ها پیوه یعنی وقتی که او پیواجو اصلو دان ختماندن 2011 ها بریاره که دان کل اروپا و جهان دیجی سوی قصد بکن سوی خستاب کن دو گروه پلانسازی چکن حتی وی دمیجی 54 ناف گوتن لیسته کی چکر ناوی میجی ناف دبو اینجا نها او تیمی خواه مرکز فرانسا دانینه از وی یعنی به قناعتم کور تشتی در باز بو این سال 7 ها و 8 ها وقتی که اصاله یعنی برخستنه که ارمنیا بی لجه ترکا هنی که چالاکی کرن و دمه پیوندی که نابر دولت و فرانسا و ترکیه ده کور بی پیوندی که کنترایی یعنی هزین دولت و کور یه کنترایی یه ترکیه یه فرانسا پیوندی کی واچی بود هم همی دزانن یه وکی چاپلی و انزا چو فلان و چاقجی و هنی کی دشته دو فلان و اوی نافدن ها هدی اطراف کن هدی اطراف کن هن تشتی و درد کن همی در نکتنه الهمبر هاتن الهمبر ارمنیا هنی کی چالاکی کن هنی کس انفاس کن رخصنا اصلا و نوند آواجی فرانسا بی کسی که نهاد کرد
yani وی آوایی چالاکی کردن هم بر ارمنیا و هنی تشکی کس نهاتی گرفتن پیوندی کی وی آوایی بی او جا گوری قناعت هم او پیوندی دوام کرد هات سال پشتی 2010 پیوه 2011 پیوه دیجی ما هات اکارانی جنو داخست مريم داخست مریتی یعنی تصادف نینه یعنی پاریسی وی رنگی دکار تصادف جبلیت تصادف نینه یکی وکی Ömer Güneylu'ya deresi havalime şehit bike kesi piştüğü de dernek evin. Dosyal yek kesi bimine. Yek kesi bimine. Yani vivaride tasadüf nine. Peyvendi ki navu vi rengi heye. Tasadüf nine irudisal Fransa vi rengi de be. Ve le persine deji yani le persina evi تو بخوازی از کارم هرت کاجی وکم یا ورجی و یا ورجی اوی بی وگری دایه چونکی لوی پرسینه ده وقت تلی دنیری لی پرسینه کی سراسر هیا دسته کی هیا نهشتن ترکیه الپاریسی به محکوم کرن دسته کی هیا دسته کی هیا نهشتن yani او کریان ترکیه همی درکوین چونکی dosya katliama Paris'e de diyara faaleki heye ev faal çuya Türkiye pasaporta vida çıka çuya telefon evi hene çend telefon evi hene kiş numara kü dera Türkiye ra çıka dayı xabtanın heye bilet evi hene çaçuya hatiye Türkiye heye deng heye vakti belgeci heye vakti ku به وی دمیره نوبر جماعت و AKP خراب بود دیجی هف belge درخستن belge میته هنه دنگ میته هاتن گرت جالیه گریلا اطراف واجی هنه اطراف واجی هنه اواجی دیار کر Ömer Güney çahatiye çırrangi biye falan biye ki peraneci bu ve evde او بلگاش میته درکتی یعنی اویده کود بیجش یکی رد بیجه قایناق ناو هیا قایناق عمر گونه یکی جیل پشویدد بیجه لژیونر حکومت فرانسا سر نسکنی او لژیونر کلوی در داد بیجن فرانسا جیانده که دosya مده او وقتی کل همبر ما خواستن سویقسته بکن اوی وظیفه گرد هات اوی داره کس پیدا کردن هات بر او جی ناو ده هات در دورا آواهی آمجی لیکولین کردن ناوی زکریا چلیک بیله که یعنی دوسیا مده هیا افتشته هنه بریا اوقاتا و بریا به اوی لیپرسینه مش دولت فرانسا را گونه دولت فرانسا شوی دوسیای ده هاتن وی داره مرا خافتن ل او کی وکی شاهد یعنی چونکی ادعای مهبین او مهبین ام وی داره افتشته هنه مبخاش واره گوتنال لور امنیت بروکسل ده با اوقات جیل بامه یه جیل بامه کسی کوشوی محکمه حاکم و لپرسینل هاتین وی داره ما او شواره اون اف دسته واده هنه او زکریا چلیک بیلک فرانسا هاته گرتن هنکی پرسجی هاتن کرن لی دستکی او بردم نهات یا محکمه کرن یعنی اوی بگورا حقا بلگه هین هم دوسیا مده هم یاده ده اوی یعنی بس او لی پرسیناوی مخواندیه لی یعنی چجه پرسینه کسی کی کو پروفیسیونل پرساجی بکه یعنی از خوابم او پرسی جواب وی دای نت کردم 10% جدا کور بکم جه بپرسم اما لی نه پرسیه همه ولی سر وکی کو وظیفه کی بکم یعنی وی آوای دسته کی کو بل ور هیا واد پاریزه اوش سال 70 تی وی دما اصال واتشتاوه لی از نابجم دولت فرانسا همین ناف ده یعنی اما بشکی وی رنگی هیا مثلا دوسیا حوال ساکینه واده او کجر عمر گونی آنتی ترور او در نخست پیشی دوسیا دسته واده بی او در نخست پلیسین عدلی درخستن
ایرو آگاهی یک شیء بو بیشتر کج نخواهشخانه آنینه دیسا شاخه اوکی ها یه ایروژی مثلا ev merve henêjî hate girtin bi pêşiye doktorekî raporê da got lazim ev destê ev hebe çi cihê psikiyatriyê û birêkirin cihê psikiyatriyê îrojî dîsa anîne bin antîterorê xeberê dawî birnewê derê yani ew mihim e biçe antîterorê çünkü ev êrişekî terorîstî ye ne êrişekî şexsî û ew organize kiriye مهم و دیار هنکی دستی کو وظیفه داین وی حول دادن وی بپارزن یعنی اوکی هنکی دستی دخوازن راستی درکوه یعنی بشکی اوی امجی حول دادن یعنی همی آوای ام دخوازن راستی درکوه هولی ایرو مدیا ترکیه مشوپان مثلا لدیجی ماکرون اوسا eriş Macron'du ki lel aliye denji pezne muhalefet edildi. Daha ve dereda ev bu yer. Evana çinin var. Kodevliya çinin. Ev tişta ku naha bi. Ev ku nahal Paris'e bi. Almanca ve hene. Yek Almanca sereke devleta Türkiye biryar daya şerexatine Avrupa. کی چت بیجی بلا بیجی ساعت اف بویر هرچی بی هم زانون مشکوی ده در بخار هم زانونش کوی دیتی چونکه وی واریده یه ایریش روژاوا دکه آمانجا و چیه یه ایریش باشور دکه آمانجا و چیه یه کو باکور ده حقا ایریش دکه و حقا کسا دگره و حقا انسان ما قتل دکه و حقا اشکنجه دکه آمان چیه او ایریشا پاریسیجی بشکی ویه چون حال زاپه و متینا و آواشین چکی کیمیایی خبتن و دیجی کسی جدا خبتن وی رنگی نها آمانجا لیتیست کی دهیا دماوی جی بالکشه آمانجا کی دیجی ویده دهیا دخازه تکلیه کرده و فرانسوز آخراک نها بریا هفتیه کی یعنی هفتیه بوری بی هفتی جی هفتی tam خلاص نبیه یعنی هفتی سر درباز نبیه ماکرون تو اردنی کنفرانس اکی کرد وقتی چوجی گوت ام گلی کرد یعنی ام دستک دیکن یعنی مساج اکی پوزیتیف دا وزیر در و ایریشن ایران و یه ترکیه سر باشور ویواری در تند رخنه کرد گو اگر واتشتا گرکی هلوصل هم بروا بدانین حتی آنبار گو بحثاتشتی دکرن افتشتین هنی آمانجا کی ویجی اوه کو تکلیه کرده و فرانسوز آخره کن یعنی کرد پاریس بینه کشتن و کرد و فرانسوز بینه هم بری هف یعنی اوه کی چویل و بشکی اگر دیجی مه بشکی جی دیجی هنی کی دوست مه فرانسوز تو بویره قومی جدی کمک نجات پرست اوی بی یعنی وی رنگی یعنی پرووکاسیونات کن او دبن جبوی قاسی هم گره کی وی وارده هم هشیار بن هم جی او بن هم جی دوست کسی کو دخواز اوی بیش بو یعنی یه فرانسوز جی هشیار بن ویش وارا جید بیجن لازمه او بویر تمامی درکبه هولی لازمه همی درکبه هولی همی نها بنره تشتکی بالکشه بویرا چی بی امروف هنکی در دور دخوازم بیجن مروفه که نجات پرسته تنه دیجه بیانیایه دنیای در راسته کسی نجات پرستنه دیجه بیانیال جهد چالکی کرنه تشتکی ولی چی بینه گلی که جا هکی نها مروف اول نجات پرسته چالکی آده که لتیش همی پاریسه ده 12-16 میلیون انسان پاریسه ده هنه 3-4 میلیون بیانی هنه پاریسه ده همیا تی اوین حوالا اوین گویی که انداما کنسر و بریا کجکه تی وید بینه اوا تصادیفه یک تنیه یعنی تصادیفه یعنی همیا تی پیشی وید تل و ایریشی وید که یعنی اوام ام زارو کنین
Yani Türkiye ve liста sorda Türkiye txaze xalata para datin seserivi Daesh xalata para datin seserivi hember Daesh'e şerh kiriye evi bi yani ev haval bi cuvaniya xava yani bi tevli şoreşe biyel hemi qade şoreşe de kar kiriye o heri dawijî piştî 2014 ku Daesh kete êrişê hemû cebha de dice Daesh'e şerh kiriye û li Kobanê jî û gelekî cihên dijî û li wî şerî de jî birîndar biye li şerê Daeshê de jî birîndar biye bi fermandarî ew biye ji bo wê birîndariyê jî hatiye Awropa yani hatiye ku tedavî bibû ew bû wê de jî vala nesekiniye yani ew kes ew tê hedef girtin binê li gor kesî ku bûyer dîtîn wê derê li wê derê tê li hevala evîn û hevalê Abdurrahman her du de Komala Parîsê dîtiye li ber derîkî firahe li ber dêrîne ser wa derinca li jorê ne yani ne hindirdane li wê evê yani tê li wê derê tê êrişê pêşî êrişê hevala evîn dike yani nas dike ew zane ew li wê derê ye yani pêşî henge istihbarat heye Hatta birindar yardım ve digere. Pêşiyê berdide hevalê Abdurrahman cî her du jî li wê derê her tika têxe evî û hevala evîn li milê rastê singê xwe fîşek digire yani dikeve erdê derinca hewa dikeve pir profesyonelî bi wî awayî diçe sersetkinî berdide serê wê temam dike Eva tesadüf e û paşê yê dijî li wan dere û mîr û yê di û ka evî bî û tiştê ku restoranta avesta û berber û yê di û filan û wî awayî êrişê va dike çeltek silaha wî silahekî taybet e İzbêjin 11 roj pêş niha ji hevsê derketiye ew silah ji kûdê anî ew qa fîşek ji kûdê anî fîşekî be yê dîtîn bêjin çantê wî tejî şarjör bin şarjörê tejî kirî yani wî awayî û niha eger piştî hevala evîn şehîd dike nakeve komelê yani bekarı bikeve komelê kesê de bigere gerekî bikeve komelê komelê ne hemê ew kî ew nabe çünkü hedefa wî ew biye ji bo wê hatiye Çima çi restorantı piştî jî dikana kafir bir birîndarî çuya restorantê mümkün ew jî nava senaryoyekî de em tam ew nizanin yani senaryoyê fireh dike wekî ku ev jî cihê biyaniya filan e ama çima hemî yê Kurdan e yani peki çima ew bî niha ifadekî cîkî dijî spekülasyon etkin bêjin gotiye evlê pirsîne got ne çima te Kurd hedef girtine gotiye Kurda Daişî girtine Daişiyên Sûrî girtine xisne hevsê nekuştine ji ber we acizim peki yani ew eger wa biya ew qas cihên selefiye hene Parîsê çima naçe ifadekî o has yani ew kî dikar va tişta bawer bike îro îtirafê soylu jî hebûn li Erzurumê axivî mesela gotê Erdogan bi tenê li Tirkiye terorîsta paqijnakî li dunyayê ji qas terorîst ne wê teva paqij kir ew mesajeke îtirafeke çünkü soylu dixwaze karekî kiriye xeberê wî ji vê meselê heye ew ev kesê hene pera bi çi awayî bi organize kirine em dizanin ev dewlet mafyaya re jî dixebite bi kesê cuda re jî dixebite bi wî rengî operasyonên wî rengî dikin bi wî awayî lê dixwaze xwe me tehcî bike yani axaftina soylu ya dibêje Erdogan ve terörist yê ku ne tenê yê li hundirê Tirkiyeyê dünyayê hemiya wê hemiya biqelêne yani mekir ewa îtiraf e ev yani xapê me teh dike niha yani vê bûyerê de her tişt ew e vekiriye gorame
دولت ترکیه تشته هنی کریه پلان سازی لانقره هاتیه چکرن تنه پاریس نینه هنی کی جهود دوره دهنه هنی کی آگاهداری دژی شمارتینه هنی کی حاضریه وال جهود دوره دژی چیبونه ام وانها لکولینک yani tene evekinine yani cihede naha dü tişte somut de evki bu düca agahı destemede henem naha hiç ta tam hersi zela nemem nikarım parvekin yani evi o mesela hedef girtine havala evi yani yekci eve yani intikama diye Daiş'e çünkü Türkiye hafkar Daiş'e yani goти سه روز بره به حوال خراج آخوی goти اتیم شوپاندن من تعقیب تکین دیده ev ola ev ha tesadüf nine yani naha ev agahdarî tabi agahdarî he derkevin ve hemî derkevin bê teqîbkirin nabe bê şopandin nabe ev mirov neçûbû wê de tatbîqat nekir bi pêşî hengê neçû bi keşif nekir bi ew der nedîtibin ça hema welê çû hema hazir û wî awayî wî rengî û ew zanû wê saetê hevala evîn jî li wir e ew tinê nîne yê ku de yê jêra agahdariya didin istixbarata Tirkiyeyê de jêra gotine hazir e ve hat û ve were yani wî awayî mesela Süleymaniye beriya çend meha hevala nagehan axar selşeyî ew jî hedefekî wekî ya heval evîn bî ew kesê hatî girtin kesê ku tilîkêş yê ku ev kar kirî kesekî navê İsmail Peker e xelqê Mamaqê Enqereyê yekî kriminal yekî kriminal e dewleta Tirkiye evî xwe jî îtiraf kiriye yani îtiraf kiriye em zanin yani çi gotine çi negotiye filan nebiye ew bî ew bi îtiraf dike bêjê ji min re hate gotin çunki ez ji bo vê hatibûm yani pere dane min her tişte wî kirine her wî awayî yani plan kirine rêkirine wê derê ji bo ku bi wê hevalê şehîd bike bêjî ji min re telefon kir yê ku evî telefon kir got ewa ji malê derket ez nîzîkê malê bîm ez zanim min mal dîtiyem ez çûme min şopandiye ji malê derket ez çûm min dî di menşihê serê kolanê ez geçmê min re qilê da û min xwe amade kir ez biravim biçim hevlêrê û welê biçim çünkü eğer biçi hevlêrê wê xilas be yani ew bî jêra hatiye gotin niha çend bûyerê dil çêbîn kîj Silêmaniyê bi xirabî kir dema derbasê hevlêrê bî wekî Enqereyê hevlêr ji bo wa xilas bûne yani ew bî hingê jî işte nekarî biçi asayişa Silêmaniyê ew girt niha destê wa de yani bi wî awayî îtirafê wî hene ew wî hene yani gelek tiştê dijî gotine lê yani ez dikarim va qat va bêjim ev jî yekî wekî wî ye kesê kriminal dixebitin kesê wî rengî yê tiliyê dikşênin mühim nîne roja ewil jî min got kê li wê derê silah girtî dest xwe tilî kişandî zehf mesele nîne kê ev plan kir em niha jî dewleta Fransa re dibêjin دو devlet em derbasî wê derbibin çi dixwazin Kurd ji devleta Fransa tiştek tene do daxuyanî dar gelek kesa rayedarên Fransayê gelek kesa daxuyanî dan te daxuyanî wan ça dît yani ha yek mesela hevdîtina hevalê me waliyê re waliyê Parîsê re yani ew baş bû hevdîtina wezîrê edaletê re baş bû hev ra derketin hember çapemeniyê daxuyanîdan baş bû ewekî baş bû Macron jî daxuyanî da ev lê eva me tinê têrê nake ev tinê têrê nake divê rastî derkevin niha kî ev mirovanî wê dê kî ev silah temîn kir kî ev organize çêkir eva lazim e asayişa Parîsê vê derx yani emniyeta Fransa lazim e vê derxe û destê wa de ew agadarî hene kamerayên wê kolanê hemî kom kirine ew qa kesê ku bûyer dîtî hene ev mirovê henê
بیشتر بریا 11 روزش حفظه درکتیه چه درکت لازمه بن چاودریه دبی چماش بن چاودریه درکت چما ها توی دستی لعش کیده پیدا کرد گله کی پرس ویواری نه کرا کنتاق هنه چه دبی چه بی او یکی کرمینال بیجی گره وره شوپاندن گره به شوپاندن افتشته همی هنه و درده ام وکی گل وکی تفگر ام دولت فرانسا حکومت ماکرون عدالتی خواست وی واریده لازمه همی درکوه و درده دولت ترکیه شهر آنیا اوروپا بنیره دو بیجن لوا درد بیجن کردا هن چه دکن چه ناکن چه منزا چه دبن گرکی اوی کو آسایش لوا ولات کردار علا قدر دبن چه دبن اوی کی دبن لازمه پیشیش ترکار علا قدر دبن ترکیه شهر آنیا واندره من کسی ما تو بر پرسیار ترکال وادارا نکشتنه ما او نبیه او هاتن الویدری حوالی من شهید کرنه بریا 10 سال آجی کرن و پاشیجی خواستم بکن یعنی وی آوایی بردوامن و نهاجی هاتن işte döne pera mesela Paris'e وی رنگی چی بود وی آوایی و هجاجی بردوام دکن یه وکی سویلو خپه ناو جی دادن اطراف جی دکن iş bu قاسی یعنی فرانسا آلمانیا یه ولات دیگه اروپا نه بلژیکا هلندا یه دنس به اونا سوئد کنها دخوازه بکنه ناتو ترکیه و دخوازه محتملا belki هنی کی سوی خاصل دخوازن سوئدی بک yani muhtemelen dixwazin hin tişta ew bi yani bêjin rê bidin me em hinekî tişta bikin ew bî lazim e tedbîr li hember dewleta Tirkiye bêgirtin ez ji wê de tam li wê de dixwaz di komkujiya yekem da neyçile 2013 da her tiş kediyek beri tecrübası ki her tiş be belge hat ispat kene kuja avliye devleta Türkiye ba ev komkuji pekati başa wê da bana van belge bulgu desteği van da bun çima yani devleta Türkiye mahkum nekirin anç da xuyaniye eknedan dwe doz veda ve her tiş zelale yani ava tekiliyen nova devlet ana tekiliyen qirêjê nava devlet ana wê demê bazar nava de hebin mesele Airbus'a hebin kirî nava hebin mesele salê 500,000 ton goşt Fransa bikirin hem hinekî hûmet tiştê dijî hebin ew bîn serva tişta bazara daha li evê esa dosya heval sakîne wa de tiştekî di balkêş heye kesekî li Almanya jiyan dike endamê mîteye navê wî Ruhî Semen e Ruhî Semen çend cara diçe Ömer Güneyl hefsê de ziyaret dike pêra taxive Fransız guhdarî axaftinê wa dikin li wê derê de plansaziya firarê tê çêkirin ew Ömer Güney plansazî çekiriye çi silah lazımın ji bo ku birave çaweş xestaxanê wî biravê min çaş mîtê da abla navekî dibêje bêje baweriya min li wê tê jê ra bêje yani ew dikare min xelas ke wî awayî ça wê çiqa çi lazim e çawe kirokî jî çêkiriye ev tiştê hemî tê ne guhdarî kirin Ruhî Semen şûr derdkevin destê xwe hejêne çi Almanya Paşê Fransız Alman re dibêjin tavêjin ser mala wî ew kirokî û ew tişt û ew mala wî jî derdkevin ê niha li hember Ömer Güney dawekî du tê vekirin dawekî ku teşebbûsa firarê kiriye lê Ruhî Semen nayê mehkeme kirin niha jî li Almanya yani eva çi ye yani eva tekiliyê nava dewletane nava va tiştane destê xwe hejên wî rengî yani niha berê me wekî Kurd em va tişta de rastî pir zana û kûr û dûr û filan û evî nebûn ha wextê tu di zivirî lê dinêrî û lê kulîn dikî peywendiyên qirêjiyê nava dewleta tu baştir dibînî sal 1989 pir dûr nîne 13 meha Temûzê li Viyanayê bi navê hevdîtina
سروکی حزب دموکرات کردستان ایران برز عبدالرحمن قاسملو و حوال خواه یعنی سالونه کی اوتل جهه کی یعنی ایرانیا را مذاکره دکن yani müzakere ki yani şu müzakere bu kuva bikşenin ve deri ve bukujun bu ve hatiye kirin. Kesi hatin müzakere yani evi bir Sahra Rudi paşa evi bir yedine ev eriş dikin Kasımlı nava müzakere şehit dikin Sahra Rudi tasadüf birindardı bes ev falan evan polis vatışta dibine digire Sahra Rudi roja de bu birindari xavel tayareci soğardı be diçe İran devlet Avusturya hiç veki ne bisti çünkü Kurd kesi evkinine ve avayı peşi hangel hav hatına gut ne ve amet tişteki bikin çeve xabigin yani virangi ev Sahra Rudi باشه وکی برپرسه کی ایرانه پشتی سالا پشتی دهان سالا 10 سالا پاستاس 10 سالا وکی برپرسه کی ایرانه چو باشور چو حولیره یعنی به حیات رسمی ده مخابن ریوبریا باشور قدپه او کی او خالی سوردانین برلینگی قاتل کی کردا قاتل کی وی اوای جا اواجی تشتکی اوینه تکلیه نوا دولتانه لبرلين ميكونوس رستورانات ميكونوس بيجن دعوة ميكونوس مشهورة شرف كندي عين الويدري حوالي خوا طرف إيرانيا و هاتن شهيد كرن كسي كو افتشته هنه كري هاتا گرتن پشتی چند سالا پیوندی نابر آلمانیا و ایران ده اوجی بردان چو ایرانه یعنی وی رنگی وی آوایی افتشته هنه و او هنه الور بلژیکا کسی کو خواستن ما بکشن دوسیای دا بنیرن هر اوقات دلیل هنه دوسیه که 7000 روپل هنه آخافتن و هنه چا پلان چیکرنه بین ما بکشن چا مجهری بدن چا بمبا بتقینن چا چه رنگی بکوین چا سلاحی ده همی چند پلان چیکرنه همی تیده هنه لی ساوجید بیجن نلازمه دعوه بوکر او مروف گرتن ما آگاهداری دانه و گرتن کشکرین و بردان گو براون هرن شپیده هرن اوی بی یعنی اوا تیکلیه نوا دولت و وی رنگینه یعنی بوی آوایی جار هیا دگرن جار هیا جی پیوندی نوا ده بوی رنگی دچن نها دولت ترکیه بازار الوا والات را سرمنده که و شرطینی وداری ام نهاج با والات همیارد بیجن آلمانیا رز بیجن فرانسا رز بیجن دولتین اروپا همیارد بیجن شر کول کردستان چید به منانی اروپا یکو دخازن ما بکوجن ویدی خواستن ما بکوجن ام هاتنا حتی و درش بر و بل باز ام هاتنا وان در دیساجی ام خازن یعنی ام نوا تکوشینی دن ام سیاست کن ام ویدبن او شر خواتینن حتی وی داری دخوازم مل وی داری جی بکوشن یکو آسایش آوا والاتا تیک دبن اون یکو دبن سدم اون لازمه تدبیر بگیرن یعنی اگر وی رنگی بردوام بکن ام نکارن کردا کنترل کن یعنی ام نکار اوی بی یعنی ام حتی نه خلقه هر کسی کنترل دکن دولت ترکیه راستی به خراب دلیزه لازمه برپرسن و دولت همیه تایبتیجی اوقا کرد لآلمانیا نه آلمانیا ویواری ده هشیار به اوی بیسبی یعنی تشتکی وی آوای دولت ترکیه لازمه گوراوی تنه کیشته محمد طه گرگرلی اولو بگیرن بردن تیره ناکه محمد طه گرگرلی اولو هات لآلمانیا وکی دانشمان طایب اردوغان ناوی میته هاتوان داره به دیجه ما آگاهداری کن کردن نزا چه کردن خواست سوی قصد که آلمان ها گرد باشه 80,000 euro کفالت جی اوکی دام بردان چو ترکیه یعنی اوی بی به ویتنه چینا به وی آوای نبه لازمه یعنی جدی تدبیر بینه گرتن وی رنگی نبه یعنی آسایش آوا والاتا نه ام خراد کن طایب اردوغان حوالی خواه خراد کن اوا بریار دایه 2011 اول الوا در فعالیتات کن و در رخصتن چیکرنه رخصتن تروریستی رخصتن مافیاتی کتیش دیده چیکرنه دیجه ما کار دکن همین بروال همین خواب پاریزن الوی داره ده نه وید بیجم
باشه yani gel bir herse yani Paris'e dojimedi bu eder meşrumiyetin katındarsın o ahırkına şehit önce evi pek vere de demek o da Bangladeş bu Kurdin diaspora dijin. Naha binere. Yek. Eftişte ku virangi dibin erişel vadara dibin men ne de tırsayın ne jî gavl me didin paş Sovyet. Em eğer de me karekî dikiriya em ê şurupê ve dikara. Em ê xebatê xwe zêdetir. Bar giran bu. Bar evî bî evî û em zêdetir tûj dibin bi biryar dibin. Hember vê. Em seriya heqiyê ne? Em ê xwe biparêzin. Ça hevalê me niha li zap, ava şîn, metîna li vê derê wa dera wa tûnela de li hemberçekî kimyayî xwe diparêzin em jî parçekî wan hevalan. Em jî xwe biparêzin. Xwe îro daxuyaniya HPG hebê rastî bi serketinekî mezin heşt mehe dewleta Tirkiye hemî teknîka xwe vewçekên qedexekirî ve kimyayî ve êrîş dikin herî dawî revîn ji gelekî ciha derketine. Yani piştî operasyona 25-26 meha mijdarê ku girê cûdî û girê hekarî çêbî cenazê wal erdê man. Ji xwe hingê jî û paşê piştî operasyona pêncê vê mehê ew bî bînbaşiyê wa û gelê kesê wa tê de jiyana xwe ji destan. Ji xwe wextê ew operasyona girê cûdî û girê hekarî çêbî akar Xulûsî akar Konyayê bî û ziyareta xwe heşt nîvî şist û çû hekariya û komutana re civîn çêkir wenza çêkir hingê lê ew komutanê wê de jê re digotin em nikarin bes evî bî xwest wa îqna bike çûkî ji bo Tayyip Erdoğan lazim e digotin em ê enza çi bikin mecbûr bin paş veçûn. Esas îro serketina herî mezin daxuyaniya ku îro HPG dayê em evî bî ew niha malzeme xwe paş de heştine gelekî malzeme xwe yek û birîn wê derê ku xwe demekî dirêj re xwe amade dikirin gelekî malzeme xwe şawatan din hinekî tehta da avêtine hinekî xira kirin hinekî jî heştine erdê revîne çûne. Yani li vê derê de lazim e herkes HPG pîrûz bike. Herkes wê pîrûz bike. Yani ewa bi serketinekî gelekî mezina yani bi ewe bi encamê de orduya Tirkiye reviye çûye. Demek ki ev komkujiye li wê der têk çû. Çû rojava bi ser nekettîsa. Neketin vê derê jî dixwaze moral bigirin. Eva jî aynî demê parçekî kampanya hilbijartina Tayyip Erdoğan'ı. Kampanya hilbijartinê Şosorî war ji Erzurumê da dest pê. Na pêşiya wê İstiklal Caddesî wextê wê ceda İstiklalê Taksimê bomba teqandin esas kampanya wê li wê de da dest pê kirin. Yani xwest bi wê ve çûkî li zap û metîna ser neket xwest bi wê bombayê bike ewa da çêkirin xwest bi gûra wê êrişî Rojava bike. Wê de ser neket hat Parîsê ev tişte henê kir. Îro jî Soylû xwe pê nav dide ev tiştê henê hemî wê elehiyê we de encam bidin. Çi dibêjin bila bêjin. Em li cihê xwe ne, em bi biryarin, em ê xwe biparêzin, eva 5 sala vê tevgerê 5 salê xwe temam dike, 5 salê xwe temam dike. Û ev tevger heta dawiyê û evî milletî bikêne azadiyê çi dibêjin bila bêje. Ev ê têk biçin. Ji bo wî qasî jî ser pirsa te niha em ê li her derî lazim e însanê me. Rojê werê dest nîşan kirin oxirkirina. Oxirkirinê wê roj bê destî gorî rewşa bürokratîk û filan wê roj dema hate diyar kirin. Em ji hemî gelê xwe ya Ewropa re dibêjin. Lazim e em hemî li wê derê bin. Em hemî xwedî şehîdê xwe derkevin. Em li wê derê bi dengê xwe bikênin dunyayê lêgerîna edaletê em bikênin dunyayê vî awayî herkes dengê me bibîse. Herkes bibîse. Lê em ji gelê xwe dixwazin îro jî daxuyaniya kecekê hebû ya me hebû ya hemî hebû. Em dixwazin mafê xwe bi demokratîk hemî awayî kar bînin. Kes neyê tu provokasyona. Dijminê me dixwazin me provoka bike me yani mesela xwe bîne bêxe evekî û me va dewleta bîne hemberî hev.
مثلا ما دولت ترکیه ره دولت داگرکر ره بله ام الهمبر داگرکرین کردستان الهمبر همیا تکوشین اتکن سیری دجی دولت ترکی مثلا ما واره تو مسئله مال تو ولات دره تو اودین نه ام واره خنه دکن ام وا الهمبر و ام هنی که هلوست و آلیکاریا ترکات کن جید کن ام وا شرمزار دکن لی ام واره کسی دره شر متونه یعنی اوه کی موی رنگی تونه پولیتیکا ما امل و آزادی ها گل خو ولات خود گرهن تشتی که کو ضرر بدوی لازمه کس نکه لی لازمه هر جهود وریجی ام موافق خواهی دموکراتیک کار بینن خودیل شهید خود در کون خودیل نرخ خود در کون وی آوای ام خواه زیده تر رخصتن بکن و سردا بچن ام بکار بین ام گره کی وی تشتی وی اوه کو دخوازن سرما انجام ها بگیرن او بخواه تیک بچن مثلا ما اوه باش پیام کوید واره او که دانه اوله کاریا خدا تدبیر گرتنه دا وی واریده لازمه کس یعنی ام بزانن دولت ترکیه شرقاتین حتی وان داره لازمه هر کس جبو پاراستن آخوا نوا هولدانه ده با همی هورا بن کمال خواه بپارزن جهن خواه او خواه بپارزن بوی رنگی وی آوای و اساس مسئله چالاکی خواه هر در خواه همه خواه نشان بدن که ام سریا حقیه نه ام عدالت اتخاذن به وی رنگی پیشی آمده یعنی جنازه و حواله هیا سال روژا قتل عام یا وی هیا گله کی کار دهنه هر وهاش همیا زیده ترجی روشا سرو کاپونه دیاره تام ایرو 21 ماه قدیان هم در بازی ماه 22 دبن که دنگ سرو کاپونه بیستیه تجا تجریده کی حفقا گران یعنی وی آوای حفقا دریج وی رنگی ایمرالی چینه بیا وی رنگی جبو وی قاسیجی سرکه لازمه هر کس خودی سرو کاپو درکن یعنی خودی درکتنا سرو کاپو خودی درکتنا کمپانیا آزادی مشاندنا و کمپانیا آزادی فیزیکی یا سرو کاپو شکندنا تجرید aynı deme xwedî derketina me ye, xwedî derketina Kurdistanê ye. Kî çit bêje bila bêje em ê hem li serokatiya xwe xwedî derkevin, em ê hem li gelê xwe xwedî derkevin, em ê hem şehîdê xwe, em ê hevalê xwe xwedî derkevin û em ê ser jî bikevin. Baş e. Zor spas ji bo tevlîbûna we û van nîrxandinê we. Zor spas.